মানে non-lasso como জীবনা দোপাই কিছু পেন ni কিছু তামি তেলো কিছু চoro surep surup pean কিছু থেকে তা দুঃখে দিলা আনতে দিলা অবস্থা দিলা সো আমার জীবন ini no anda yang kita lo kita Birla tara langsung get van arai Hills and Height Hotel and Restaurant along Karbi Anglong Digital News Forum kecheng Ningkan isi kechok arni katalon KADNF lake Media House Chingrum Petpen Media Ethic Rules Freedom of Speech ateng ajat aisu along ta plakvi plakvong kapavedet chiaphan lapen phere repin klarda kapirta kai kiamat rada chatai along kivan verchipu akimang pensi mahang patheklo Lasi chitini pai pho arni dipu Birla Hills and Height Hotel and Restaurant along Karbi Anglong Digital News Forum Ningkan isi kechok arni katalona birta nangle KADNF amai phu ratis rong phar kachapahem phu amai along chunbang nathan rong hang pensi kupia thesi Digital News Forum amahang pathek nangkok aputhak thihek pen than pajirmi pon Digital News Channel apherang ke claim ke nam akisung along kosomsi ningi sivet pen karjap thip chia phansi Jasimet KADNF Mahang patheklo Pinpur me media atum ke claim nangji lake rada phan ahok pera birta ke banjia phansi asona birta rip damji halasa hut komatne otlang nu atum kether ke hap do tahaiji lapen lahai kachepa jok chia phansi RDP ponlo lapen anperta media ke le adimalong pale dampen ahok pera akisung alam hong wansi sorkar aphan pachini po hala henlo media tum adiuti mate asailo pu chematha ponsi KADNF mahang pathek pon nangkoklo pusi alangli ningche pon bangso ahut KADNF ningkani sikechok ahim kedok ing than pon lapen KADNF ansuse kapang tang pon japhan chingki chingwai pon Karbi Anglong Digital News Forum lake Digital News Channel kedoan epeng vet pen kedut hipji aphan bangso chatai thik ilo Bangso chatai along nonamat kido house channel atum lake number 1 Karbi Anglong live number 2 Karbi Anglong today number 3 Difu voice number 4 news fast Karbi Anglong number 5 Karbi Anglong news channel number 6 Birta live number 7 TK news channel number 8 B news 7 number 9 news 7 northeast number 10 Kat news channel number 11 AK news number 12 KATV News, number 14 The News of India, number 15 Assam TV, number 16 NE Karbi Live, number 17 News 18 Difu, number 18 News First English News Karbi Anglong atum chirung pet pen ahok pet klarda ka berta rat along kevan chipura iklai vet pen dutanglo Bodi pia por kiru piglo ADNF upia Kiman kan si sainang kumap ke KADNF inform ke lalu Karbi Anglong Digital News Forum si digital akai pinakot si news of format tang kan nilalong nanti track piglo fastest way of communication na derong ke digital through si laso revolution along tapi laso evolution along Karbi Anglong sebenarnya so make ng Fransi kenangan atong house singkulo digital format mengan sebenarnya kacirip dah mani hoy baga chiki dah mani lapen kyong no dim importance chini mate sebenarnya itu bahni itu makalo rela news digital news ke disseminate satellite itu memang print media itu memang atau mungkin recognition dilong sangat maksir atau mungkin joy dulu sebenarnya digital news atau mungkin isi kaprek
make pensi gelang asun teklong sita me important nai ke digital news format important nai ke na kai ke masina so importance itu nidam se tarik 4 ni 4 September Ningkan Ningkan 11 Ningkan sila so dua bang so song mahang kethek lo jasemet la bang so song mahang na kethek padela so digital forum mahang na kethek nang ko la bang ke digital news organization ang diklam tu owner penjeng lo apen ke reporter journalist kan penjeng lo abdo ko be pasame isi isung katora jasemet ke news reporting no the problem ke face ho rahi isung info song ho rahi jasemet la news reporting for the silason harassment intimidation la pen ke kethek infringe elements pen kesukai hoki akan kethek ke hap lahai kado ko be kisung pen kesukai hoki akan la pen jasemet ke itu la working journalist welfare akan makhadan bensi bilatul la bangso digital news forum ko antar si bangso digital news forum jasemet kimandam gelalo working journalist banda si safety protection ini kisung katora dulu bote arja brapet sen kesong ki lapen house owner kan tame ini kisung katora dulu bote ni sipet tu kam tapi aso ke man ben sila bangsu digital news forum ke sini di lam til part 1 paling nanti sila kan ben sini